So hello friends, welcome back to the another videos. Anui zima YouTubers rama anui long suige anui go channels grow to malay anui go view malay hebening na le. Suppose na view let some view le chete population le gale India go population go calculation te lo ya India maga Hindustani ge sekte wang lo ge zima tribe te angka 100% nung kiga 1% du samalay half ke na half ria ba kulay population suppose na anigu say na channels le ji ko na go block te ba bam ji ko na go sa ba go bam di na say na grote makle bam na suppose nang youtubers te na sai suya youtuber te ge blog nang na nang go telen ji ko na rami english na rami ma na nang na sa ji ba sa ge blog subscriber nang go ma le 17 bam le subscriber je nang samanga nang ta ya hai ke bam di na nang subscriber du te chi ra nang le subscriber du te chi ma za na nang ta ge di motivation te za subscriber hai kya ne le is wang ma le hebu long si ba ma di na nang go youtube channel za lo te ke za nang ma ta te ra ba ma ngro ra me calculate suppose na nang ta ge di motivation te lo nang ta ge hai kya video nang kai video hang kre video nang go subscriber nang go channel la pe gap kep kai ke vlog ge channel ge subscriber wang ko du za nang go jim na hang pa kha mai du lo suppose hang kai lo le he ba na agu channels ke hang kai pi lo le he ba nang ni le ning le lo se de na nang go channels grow te view le ang ka go channels ke le mi do channel subscribers ma za na view te ko ram le ga le kan stu inang ni hang ge video le je ma ko le suppose na nang tai ge subscriber hang kai le do hang kre do bam je kdo man sak terai mak se kan stu nang go video ge nang na video tle lo ge attractive te je bam hang ge te lo se be je noi ta ga rang ta ko de le mak se na nang ni youtuber te je bam ra ma ani ko youtuber te je bam ra ma youtube te bak te dan do ani sang ge long life hang ge mak se na long lasting hang ge youtube ke ge design do youtube ke te ku le he ber rang ai de le mak se na youtube le je ma tinga competition dia di ko le 2021 hang ge mazna 2019-20 hang blog ge ka competition dia za India ge top 1 youtubers ramen ka ski imes ra gale ba poi poi na sakai mak se didi ve channel didi bra mes ra ga za pe kam na le expose na youtube le za anin ko youtube ke ge sai su ja youtube le competition gum ko le mazna youtube ko ting na tan az lo 2021 pe blog ga mazna 2020 pe blog ga lockdown te blog ga ziminar ma youtube ke ge ko ra me ki le mazna nang ni go channels ka ke blog ga kilongen ta ko bam le zig na la te pe do la pe zig na view ram le sra ga hong le suppose na government job te ze bang ko ram le jang ka youtubers te ze bang ko ram le la le mazna apni go job so lu ze student te ze bang ko ram le ze youtuber te ber me sra ga la le suppose na ang ka youtube te competition go platform ra ko le suppose na compete sai su ze nang video te le blog ge nang go video nang na maram met le loi lu be samong ge nang tai ge talent go ba nang talent nang tai ge go ba man ma te ze na nang go channels le growth te pe ma ko le suppose na nang te design na maram me du follow te le ja te mi mak te mi na maram du follow te ki ra te re le kan stu nang follow te ma kan nang tai ge talent ma me le na nang go talent du na mi du ang ka pe song ngam ba ko ga le mak za na angko youtubers ram le ja ti peting kum ge increase te hang ja la mi le ani zim le jang ka increase te hang ja mi le si po gum ja nang ka si be pe sai su ya maram go follow te mak te zai na nang gu te len nang kor na nang na kaning be maram mas not te mi ram go idea pe pe te zai na mi du nang su kham ngam da ko ga le si po ga 100% nang go nang na content i ja kai ke blog ga jinor me pi ja nang go channel le ja grow te close sam ram le ba mu le se be request te to ge le youtube te bra man ko jinor ka de pre ge a billion de kimi bang kule suppose gna ani go channels le growth wir growth hang hong sang le se bele la le kan stu ani continue te the video te le ja kai ke the practice te the bam design ani go channels ma ka growth le he benum te le mak zai na ani go youtube lo income go lam ge sa ge na nang na nang go professionals youtube ke kai ge cha kai ge blog ge angka government service te be pe pating kum ket ke bo puni crore ket hi wang la lai kan les tu nang youtuber success youtuber te blog nang go subscriber de ki se le 20 million 30 million hang ai blog government service te pe sona nang go salary de wang ki le government service te pe ting kum ke crore ket te wang lai kan les tu youtubers te pe success youtuber te pe na ting kum ke na pogo income de crore ke le hi wang do go chance ku la la mi le suppose na nang youtube ke platform ge ge mag ti zai na nang go professional te nang te rang ke te de zai na ani zim ram le za ani di chu pe ma zai na ani go channels grow te pe blog zim no ne le chi le ma zai na
อันนี้กูอินคัมเลยจ้ะ YouTube ก็นั่นกังหิวหอมเลยจ้ะอันนี้สระก็จะหิวหอมต่อไปเลยเห็นไหมรังเต้าไว้ได้เลยสมัครใจนะ YouTube กูรังกังอันนี้หิวหอมบีบายสังเดสอันนี้กูอินเดียมกูรังกังก็มากเลยอันนี้อินเดียก็บ้าไม่ใช่รำกูฮาร์ลอมกูรังกังอันนี้เนี่ยหิวจะบ้าไม่ใช่อันนี้ฮังเก็จีเดมมาดูอีสังไม่ได้เลยเสียแบบน้องที่ตั้งรังเต้าเลยสปอร์ตใน YouTubers เต้จะบางคนมั้ย professional YouTubers เต้รังเต้เราสมัครใจอันนี้เลยจ้ะนางไต่แก่ YouTuber start ที่ตัวรังเกนางไต่แก่ equipment นะแม่นางเลยจ้ะนิ่งมั่มเลยนางบ้านนางดีเลย2021เปล่าแกอังก็จะนอนไม่ขี้ไม่ปีแบบนางกู background ปีเลยมัน video quality ปีเลยสมัครใจนะदेखो मी नंग ताइगे गुमरम गु लुरा गु बम दिजाइन नंग ताइगे बजेट बम दिजाइन ना नंग लुलो कैमरा बिदु ट्राइपॉड बिदु मजाइना लाइट रिंग्स रमे मजाइना नंग ताइगे नंग बले ना नंग ना YouTube इक्विपमेंट हंगे ते नंग बले ना लु दो विले गा डिजाइन न नंग स्मार्टफोन ने स्टार्ट ते दो विले से बरंग नमाय गु वीडियो पो दले स्पोकन ने लोय राते क्ले स्पोकन ने नंग हंगे वीडियो के तले ने जे सम दमाय ने बे बम जे गने मजना ई प्रैक्टिस ते ते जे सम दमाय ने बम जे गने नंग हंगे वीडियो के त्यंग दले सके दि बिगे नंग हंग लो तो बरम ने बम ने ले लो तो बम जाइन दु या जे लाइक ते लो मजना सब्सक्राइब ते तो मक सम ने सब्सक्राइब ते गो लो से बे ते मे पी दि बे जी मे यूट्यूबर्स मजना जी मे पी पे नम नु तो के दले से बरंग तो दले स्पेदाइ गु वीडियो ना दो के तो दा